Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi baboka ukire TV reka nongeye mbifurize umugoroba mwiza. Turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 11 z'ukwa 12 2025. N'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byongeye gufata indi ntera. Inama zakozwe zikaba ari inama rero zigamije kuza kwisubiza by'umwihariko umujyi wa Uvira. Ni inama rero zari zirimo abitwa ba Gervas Ndakubuca bakunze gutazira manda kugarika. Ikaba ari inama yitabiriwe n'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abitwa ba General Neva, ba Premier Niyongabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Turaza kubabwira bimwe mu byo iyi nama yizeho, by'umwihariko tubapoditinge tubabwire uko byifashe. Muraza kunyemera ariko kandi nanone tugaruke mu bice bya hano za Kalamabenge. Turaza kurebera hamwe amwe makuru turuka ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza no kunyemerera dusimbukire ahitwa Ndondo muri groupement ya Bijombo turebe uko situation ihagaze. Twari tuzi ko igisirikare cya FDNB cyahikuye, gusa mu kanya gato gashize isasu ryongeye kuvuza ubuhuha. Nyamuneka turaza kuba tubikomozaho tuyiva imuzi n'imuzingo. Ni operation idasanzwe mu kanya gato gashize imaze gukorwa ahitwa Nyamara ndetse na Mikarati, ariko kandi bikavugwa ko no kuri Puwezero ibintu bitoroshye. Turaza kuba tubabwira uko situation ihagaze. Abanyamurenge bagira kuri batandatu abonye barimo baratabarizwa n'imiryango mpuzamahanga mayuko rwose ngo icyitwa igisirikare cy'u Burundi na FRDC kigeze gutya kigashaka kubashoreza cyangwa se kubashimuta. Nyamuneka turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, turi kumwe na basesenguzi bakomeye rero tubapoditinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemerera tugaruke gato ku makuru arimo aturuka Kinshasa. Inama zikomeje gukorwa nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, zikaba ari inama zigamije iki, bimeze bite, turaza kubyinjiramo. Igoma umutekano wongeye gukazwa ku buryo udasanzwe, ukaba ari umutekano Kalamabenge ya nako Purito hano za 34 region militaire, hano za katedrali y'abakatolika, haza Bilele, za Ndosh, za Sebeka Ndosh. Umutekano wongeye gukazwa ku rwego rwo hejuru. Ni umutekano rero ugamije guhiga icyitwa Katanyama FDLR, abakaranti volere wa Zalendo nyuma y'icwa ry'uyu munyamakuru witwa Mongwal Paluku. Turaza kuba tubikomozaho rero, by'umwihariko ubwo cyitwa gusafisha umujyi byongeye biratangira kugira ngo barebe se n'iki cyateye ibi bibazo. Gusa ariko njye mbabwira ko tuba turi kumwe n'umwe mu baganga gakondo bagukoraho rikaka. Ukimuvugana nawe ukimubwira indwara urwaye uba wamaze gukira mu buryo bwihuse. Upfa kumwandikira gusa ukamubwira ikibazo ufite, niyo waba ugeze ku munota wa nyuma arakuvura. Avura amarozi y'amoko yose, akavura ibitegano, avura atanga imiti ku bashakanye ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ingo atuma zubakwa neza cyane. Kuri nimero ye rero mushobora kumubarizaho, nta yindi kanyibabwire. Noneho ufite ikibazo mwandikire agukoraho rikaka. Ni iminota mike cyane rwose iyo wamaze kuvugana nawe ibyo waba urwaye byose. Nimero ye rero ni +243 83 84 iyo nimero yandike uyivugishe, asigaye bahite bagukoraho ryake. Yes, birumvikana rero, by'umwihariko n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nano hari umuvandimwe unyandikiye ati iri joro ntago riri buke kuko ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byakaze. Ubu igihugu cy'u Burundi gisikayiranye umupaka umwe wa Tanzania niwo kirimo kirakoresha, by'umwihariko byaba ibijyanye no kuzana intwaro. Gusa
igice cya Kavimvira cyo ibintu bimeze nabi, na n'uwo amasasu yongeye kuvuga kuko ingabo z'abarundi zongeye kwataka zigaba ibitero ku gisirikare cya M23 cyari cyamaze kwizera ko cyafashe umujyi wa Uvira. Birumvikana ko urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera, ariko kandi ku rundi ruhande ngo tubabwira uko byifashe. Turaza gukomeza ku makuru menshi byatandukanye muri teritwari ya Warikare, hari amakuru ari kugenda aturuka, turaza kuba tubikomozaho tubabwira uko byifashe. Muri teritwari ya Rubero hari amakuru namaze kwakira yuko imirwano ishobora kuba igiye kwimukira umujyi wa Butembo, by'umwihariko isa ku isa, nyamuneka ukaba wavamo. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, rwaraye rwambikanye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye hano muri teritwari ya Warikare ahitwa Ihembe. Turaza kuba tubabwira zimwe igisirikare cya 23 cyabashije kuba cyakora. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugere tubabwira uko byifashe. Turaza kugaruka ku makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi mu bice byano mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko amakuru yamaze kwemezwa ko umukwabo watangiye ukaba ari umukwabo udasanzwe ugamije by'umwihariko kuba wagira gutya ugashyira ku murongo ibyananiranye. Umukwabo rero ukaba ugamije nyamuneka kuba waza kuba ugaruka kuri byinshi cyane, ndetse unarebera hamwe bimwe bya Mongwa Paluko bikomeje kugenda bivugwavugwa muri rusange. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Warikare, ariko mu gice by'umwihariko cya Pinga hafi n'ikibuga cy'indege. Tubapuditinge tubabwire uko byifashe. Turaza kuba tuvuga byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Ndaza kubabwira amakuru menshi atandukanye. Icyo musabwa nta kindi ni ukuza kuba amaso mugatega amatwi kugira ngo tuze kugenda tugendana neza, ariko mbere y'ibindi byose kamanze ngaruke mu gihugu cy'Uburundi. Uburundi rwose igikuba nyamuneka cyacitse ibintu byakaze. Igikuba cyacitse ibintu byakaze, isaha ku isaha igihugu cy'Uburundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'Uburundi gishobora kuza guterwa kudeta. Ni igihugu cy'Uburundi nyamuneka ibyacu byamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba, byamaze kuba bicanga muri rusange. Ni igihugu cy'Uburundi kabisa, ibintu ntabwo byoroshye ibintu ntabwo byoroshye, kuko nk'ibimaze kuba ngira ngo mbere yenda kugira ngo tubyinjiremo, reka manze ngaruke kuri ino mirwano ikomeye cyane yabaye hano muri teritwari ya Masisi. Ivumbi rikaba ryongeye gutumuka. Mbere yo kugira ngo iyi mirwano tuze kwinjiramo, ni ukuvuga ngo imirwano ikaze ahitwa Bitonge ku birometero bigera kuri 3 uvuye ahitwa za Karembe, ni muri groupe Mabashari Mukoto, ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye rero atugeraho aremeza ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 muri kariya gace ahasigana ku isaha z'isa 11 z'umugoroba zaho. Urusaku rw'imbunda zemereye rero n'izoroheje rwabaga rwumvikana ku rwego hejuru muri aka karere k'imirwano, byanatumye imidugudu ihakikije ihagarika imitima. Nyuma y'imirwano ubwoba bwatashye abaturage ba Karembe, abakalonge batangira by'umwihariko guhunga. Amakuru rero agera hano kuri iki gitangazamakuru cyacu aremeza ko rwose Bitonge hagaragaye urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage barimo barahunga imirwano berekeza ahitwa Karembe, aho bahungiye nabo kandi bari bafite ubwoba bwinshi muri rusange. Uwitwa General Ritadi David Sejusa aravuga ko atangazwa no kumva iteka M23 ishyirwa mu kwaha k'u Rwanda nk'aho abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko badafite impamvu barwanira. General rero yabitangaje by'umwihariko uyu munsi abinyujije ku rubuga rwa X, abo yagaragaje ko leta ya Kinshasa idahindura imyifatire, uburasirazuba bwa Kongo buzahinduka nka Sudani nshyashya.
uyu mugabo yavuze yuko rwose nyamuneka u Rwanda buri gihe rurambirwa kuba rushyirwa mu kwaha kwa M23 nk'uko bikomeza kugenda bivugwa n'abakongomani, nyamara kandi n'abarwana ari abanyarwanda barwanira uburenganzira bwabo. Yakomeje avuga yuko ibyakozwe i Washington DC byari kubahirizwa, ariko Tshisekedi atigeze abyubahiriza, akadekarana intambara bikaba bimukozeho muri rusange, byahise rwose bimukoraho. Ni mu gihe kandi uwitwa General Byamungu Maheshi yahumurije abasirikare b'u Burundi, akababwira ko nabo bihishe hose mu myobo bagomba kuza kuvaho nyamuneka, by'umwihariko bakaba bataha mu gihugu iwabo, bakaba bataha mu gihugu